ngap den sobai pi ke parlo ke bistanar bat singap ya ka kubor ha ka channel ha ka jingthau ya ka sorkar ka thymmai u hedu ka sorkar Bangladesh dai uba prap sausnem bat nongbei pisa ya kibadu hadin ka jing ino kam jong ka Sheikh Hasina kum ka menteri rangbadu jongkari ka Bangladesh kalayo ya ka sorkar thymmai ba sipor ha ka ba anyalam da Muhammad Yunus ubadon prap sausnem karta bat bala jutip kum nongbei pisa jong kibadu layatu ban menjur yang Yunus dau presiden katai kari Muhammad Syabudin Muhammad Yunus ulayo ya kusnam Nobel Peace Prize sausnem arjan riu namar bolo plilat yakibaduk baraitoi bakin yo kamai kaji Yunus udai uwe na kistat ubom judon benta satye hakasain perthai bat menta udon hakacingkit kli kabak hiatan na kabenta ban wanra ya kachongsuk chongsain hakatai kari bat kumju ban kentiu biang ya kayo kakot kabala jot thiau hakini kisni balade ka Hasina kabadai ka menteri rangbadu jongkari Bangladesh kabala ino kam dangsian kala kentiu ya kamai kaji jongki babun da ka jingplilat bakin kai jai namar baka Bangladesh kadai kargi kabala herjubor hakayo kakot jongka kadhadu baka international monetary fund kala haban baitingka bat kan telun hakatrei kakta jongka Muhammad Yunus ulia kun bun baki mukoduma hakabaki don kumba arspa atliki mukoduma jongka kiba ula sya mudui haka sorkar jongka Sheikh Hasina kiba kentup ya ka jingtu bat pendon kambakla ya ka pisa pajba bala jusim haka ba utai ula sya pendik tang na kadau baka Hasina ka tingyap ya yo udon benta ban kenino ya ka jingsin syar haka tai kari Muhammad Yunus udon menta prap saus nem karta udai unong sedang jongka Gramin Bank bat udon benta hakaba ai yakiram kibarit baria syakibriu kibaduk tam kentup yaki kentai habaya dai berkam sain pertai Yunus ulong ngamju sautenat bandon benta haka politika jingdon jong Yunus haka sorkar kaplilat yaka Bangladesh bakan paikmat syakiri sepni namar ba udon shibun ki parlok bat ki kenhun ba trelang syakiri Europe bat udon ka jinga dai ka bajan bat Richard Branson bat kumju bat kaying jongki Clintons te parlok ta kiri ki kubor ngangai ba phira sautu ngin sai kendu hakwe pat ka video kublei shibun